स्वरूपं चिदानन्दकन्दं जगत्सम्भवस्थानसंहारहेतुं त्वमपेक्षयामानुषं दर्शयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं भवद्वां तविद्वां समर्पणवीर्यं मनोमागतेकं मुनिर्ज्ञानगम्यं जगद्व्यापकं निर्मलं निर्गुणत्वं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं भवां भूतिमग्नाज्ञानाञ्जनानां कपालाश्रितानां स्वभक्तेर्प्रियाणां समुद्धारणार्थं प्रलोसम्भवन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं सदा परोक्षस्य मूलाधिवासं सुधास्वामिनं देवतमप्यप्रियन्तं तरुं परोक्षाधिकं साधयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं सदा परोक्षस्य तस्यादिमूले भवद्भावबुद्ध्या सपर्यादिसेवा गुणां पूर्वतां भोक्तिमुक्तिर्ददन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं अनेकाश्रितातर्क्यहीनाविलासं समावेशकृतेनानभासोप्रभावम् अहं भावहीनं प्रसन्नात्मभावं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं सदा विश्रमाराममेवाभिरामम् आम लेखका ग्रामर बाबा साईराम मंदिर आपण चाहे ये आसपारती बाबा दर्शन करपारती बाबा कृपा लाभ करपारती बाबा आशीर्वाद नहीं ओम साई राम।